Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ringkat lang bagari India Barokwe, kajila Meghalaya ru akar pundai terik unailar arajar arpho, kalarakie ka National Sports Day, Jong News Nem arajar arpho, ya kabala pelong dekat Nat Sports and Youth Affairs joko sorkar jela, dah kabapun ku burom ya kirang badi kitai ya lekai sports, kiba jumi khmat ya kajila Meghalaya, haki jat jingi lekai per kiba kentop, haka karate, ka atletik, haka football, bat menora burom ru ya kajila hajiran san ya kop, kiba lalong haki jela per jongkari India, bat kumju ru syabar jongkari India. Hakini kijing rakhie ke National Sports Day, bala pelong hayo jana Bhavan Sekretariat Shillong, nasa kilang do Menteri Jongkatnat Sports and Youth Affairs, ka sorkar jela, ubah bantai dor lingdo, ubah long kumukongsan, ka Director Jongkatnat Sports and Youth Affairs, ka kong WAM Booth, u Deputy Director u JR Marang, bat kisamla kibla syapun kupuram hakini kesngi. Kasam kabaw ulay ulaan hagi nong song kitong ngilong sisya kibadot sa utata ngilong talented aparo kijing lekay tambalan kam kinong betul don kam ko sorga kani ijnga nihapan penurut dan igwa kani ba kikon samna jongi kinang yo benta kinang kiyo kami Nyemlah pan supaya pan subur bapidon kesat kileri kiladap hijau labiak eh. Pagi ni banwen kira tak jenis ngop. Ke ego bak attitude kali tu ibi nungna bagi niat cakmat dulu. Ni apa niat kali tu ibi tahu. Ke jingnya terela bak jenis ngop. Nakwa apa dong ibi yang ni? Kinong yo benda, kinong syak bentuk burung. Kinong yalam, ki coach, ki supporting staff, ki manager, kino ki badan ako, kino pak, kino ki assistant. Kenapa batang ko? Gidon kamu yang jengi trainer, buat kecil semua. Lalu ni kuat sih bagi pasti tu. Ngilang ko tumbiak na kalian ke department ke jongi. Ngilang ko daw jingduna. Handray ngong ibi. Lalu gidon pak, yang jengmon besar pat bako. Buat kentir. Lat menghentikan beri, nak bentak cumi lapor. Kajing tering sitom jong ki staff ki jongi. Kalau sisa bayar nanti pakai bejau. Nak lagi nak expect menginap kau kalau inyo pelong dia. Jadi minyak ni. Tambah abalong pun dia mentangin lek. Lu kecil eh. Datang kau eh. Mengimbu itu juga. Boleh terakhir. Ini gigi itu, unir yang Jepang mengelak, sejak sisa. Nak ni, selamat. Bagi niat punya cakmat kan, nak benda kami letak. Hantam, for kade, bagi nang ya, bagi bed, lagi waypat setiap kebelah hantam cakmat. Wadah pedang jauh unir yang Jepang, bersangkat belah betul. So komen sih kata, bayar ni ke stadium ke bawah, turun, ke bawah ladang manmang, masih sepak ratusan pulau, yang ministry, juga minorities. But kalau sisa ke bawah, so komen bawah ada pen buyu mau foundation tu, but share kini rekam nak try kena Muslim sedang nak banyak cakap. But kumju, so komen buat ini, bayar kajian kompleks kepada ini tak. Mungkin sa leh yang renovation, but kumju buat facelift, buat bini tenang yang ada existing kajian kompleks kepada ini. Sebab kepada so komen kan. Kalau buat apa GN kompleks, ada fifth ground, yang setelah Indo studio,
kenapa? Ipala berbedi pada MCE drawing di arsitek suatu balai ini, tapi desain tiba leh ini, tapi pada next kali, ketika stadium, Indo Stadium, kedai sisa, jingmun rapat, yang kejengkelan, yang ketur kata Jong Sports, apa jelas ini. Nah, kalian ada Jong apa ke stadium? Ikwa akan gentil, yang sports Jongi baru di disiplin. Kadang ba tidur di player football, former football player ulang kata tentang football ya. Kalau juga ini, mau baru di disiplin. Apa pernah kena lelekan jadi lelekan apa? Tambah fokus pada football. Tambah apa pun ngipi. Football kan, kadang game tu siapa yang gendong lele football, siapa lele football. Maka kadang game tu naik ke barat, betul. Siapa yang bola atau arut yang mana yang baik tu yang bola lah. Untuk kamu lele, ini mencuali lelekan yang ngipi. Apa mana sudah dan kerja. Henry minta keluar ayah. Kenapa minta dalam pengkiput di balik sama saja? Puan, terkong puan ni ya. Anda ingat dia apa kecil lekat? Kadai kebagi ini baru kita pergi situ loh. Bagi iba mesti kejongin kita rasa tak. Bangunan dia apa bangun launch yang katuka baby ni akan mau kita apa convention center. Ngalakkan siya. Ngomba yang football gila consider bagay way na mental gajing na ka pa po Steve Jojo. Henry nginon ka penyiar pakai ka. Siya po Darwin district. Ni iba kathan Darwin sa kanuna. Bide kidon ka sa. Ibiyang ka physically, ibiyang na siya ng tambang idon kamban. Nang pelong kurang idon kamban kenti idon kamban ai training ko biya. Kita gini kay bengiyak na dekat mata. Jadi paman ketrai kalau mereka still, yo ini di SU berang biang di berang syat di berang klan. Kita mendon juga yang itu ini. High jump in the 31st East Zone Junior Athletics Championship 2019 held at Jharkhand. She is also a boys category 31st East Zone Junior Athletics Championship held at Jharkhand. He is the first junior coach Barbara G. Moment. She's not here. We congratulate HTS were able to emerge as champion of the 60th edition of the Under-17 Sudoku Cup International Sports School. So please a big hand to the winners HTS school. They will also be receiving a cash prize. Please give a big hand to the coach. We have a small message from the coach, Obi. He said that this award will certainly live the spirit of playing golf. We also have Yair and Stenson left. Please come forward, please. Captain of the team, please. On behalf of all the other participants, the person behind the team, and also we have the manager briefly. Please come forward, as you have seen. Standing performance and have displayed good in real skill, and most of all have proved to have a strong and great